لسنوري پارێزگا دووک 16 بنگên qeza û nahiyan hene lê taniha bi tenê li qeza duhok bingehê derxistina kartan nîştîmanî heye û welatî jî tuê bariyê dana karekê baş e ji ber ku nasnama û karta zanyariyan û pilêta ahên xwarinê hemî namînin û bi tenê dê kar bi vê kartê te kirin lê ku cihê arîşê û itnihada weke welatî dibêjin lê hin cihan kar pê nahe te kirin ev jî dibîte arîşe ji boî welatiyan. بله جنسی بون جنسی عراقی بون احوال مدنی بود دو سه کج بون و گفتی شینا خرادی بیت ایک هما دلی چکنی آن اجتماعی و بومنی صلاحی تره کجالا جنسی دایی کام رو ویدا بودم آب چه تره چند کم هاتی حتی سیطره بجن إلى جنسی يعني دفجالك وبتشنا شيتن وأمشي يعني بهندي فواسيان جاريان اجتماعي وجاري بطاقة معلومات أو جار جنسية وبس فورا خارنة بله چهار بچگیت کنن دامتین راتبنا ده قلت چی جنسیانی که اسمه فردا جنسیانی کم قلت إلا کاردان اجتماعی تو بچه کی عرفبرê regiznama dog jî dibêjîtin ji ber nebûna pareyê û mîlakî û nebûna avahiyan bi tenê lê duhê kartan nîştîmanî etête derxistin. Ev jî dê demekê de ku divêt hemî kes zarok û mezin jî vê kartê dirûst bikin. يعني هجدة دايرة من هين تحسب كهجدة دايرة هجدة مولدة صباحي شول كان جوز ويلتوا حق فني وعفتين اتمين تدريب كادريمات كات او همي مصرفور سر منه پاريماجي هر او پاره او سالت نوطا بمدانايان سال 2000 ديف سيستم هنگي بمداناي وجا امید كوينه مشاكل مالي بمايچ هد تانها li parêzgeha Duhok nêzî 10,000 kartan hatîne çap kirin lê ew kesên ku kartan nîştîmanî wergirtî nêzî 6,000 kesan e. Rojane jî bingehê Duhokê drûstkirina karta nîştîmanî dikarîtin 100 ta 150 mamelan birêve bibetin. Lê ji ber ku ev karta li Bexdad tête çap kirin mawaya wergirtina wê nêzî 20 ta 30 rojan etmînîtin. Abdusamat Rêkanî, NRT, Duhok.